ព្រះសួរបងប្អូនទាំងគ្នាថ្ងៃនេះជួបខ្ញុំម្ដងទៀតហើយខ្ញុំនាំសភៅថ្មីមកបង្ហាញបងប្អូនទាំងគ្នាហើយខ្ញុំនឹងបង្រៀនបងប្អូនទាំងគ្នាអំពីបទចម្រៀងនៅក្នុងសភៅនឹងតែម្ដងថ្ងៃនេះយើងនឹងរៀនអំពីសភៅក្លែមអញ្ចឹងក្លែមនេះគឺក្លែមនៅក្នុងភាគទី4ហើយកាលពីមុនយើងមានភាគ1ភាគ2ភាគ3ឥឡូវនេះយើងចេញដល់ភាគទី4អញ្ចឹងបទនៅក្នុងភាគ4ក៏បទពីរួមមែនទេបងប្អូនទាំងគ្នាដែលទៅចាប់ផ្ដើមរៀនចង់ចេញលេងឲ្យគេច្រៀងឬកម្មវិធីអីបងប្អូនទាំងគ្នាប្រើសភៅនឹងបានណាហើយបងប្អូនទាំងគ្នាមានបទល្អៗមែនទេបងប្អូនទាំងគ្នាអាចមើលបានហើយតើតើនឹងគំរូសរសេរក៏មិនខុសគ្នាពីមុនដែរវាមាន note មាន ABC មានប្រាប់ឈ្មោះចង្វាក់ឈ្មោះតង់តាំប៉ូហើយនឹងឈ្មោះសំឡេងផ្សេងៗមានភ្លេងកណ្ដាលភ្លេងចេញភ្លេងចប់ភ្លេងចូលមកកំ play ហើយនៅខាងនេះក៏មានបារ៉ូសម្រាប់បងប្អូនគ្នាដែលរៀនទម្លាក់អក្សរទៅតាមកន្លែងនីមួយៗបានត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងណាបងប្អូនអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំបង្ហាញបទលេខ9គឺបទស្នេហាអ្នកឡើងថ្នោតបទនេះគឺគេនិយមប្រើច្រើនមែនទែនតាមកម្មវិធីឆ្លងឆ្លើយគ្នាបងប្អូនគ្នាអាចប្រើបានណាសភៅនេះនេះគឺយើងប្រាប់ថាចង្វាក់ slow long ហើយតាំប៉ូបងប្អូនគ្នាប្រើ65ឬក៏យឺតជាងហ្នឹងក៏បានដែរហើយតង់ដូប៉ុន្តែ original របស់បទគេគឺតង់ C ទេតែយើងប្រើតង់ដូដើម្បីឲ្យងាយស្រួលលេងប៉ុន្តែវាឡើងកន្លះតង់បាទហើយតើតើនៅអាំងត្រូយើងចេញពីកន្លែងនេះរហូតមកដល់ចុងជួរទី2បានចប់ណាអាំងត្រូវារាំងវែងបន្តិចអញ្ចឹងតើតើនៅអាំងត្រូយើងចេញពីក្របសុលណាសុលបាទសុលឡាដូអញ្ចឹងយើងលេងសុលឡាដូឡាសុលមីឡាសុលឡាដូឡាសុលមីឡាដល់កន្លែងនេះគេដាក់ថាត្រូមែនទេបងប្អូនគ្នាបដូរសលេងដាក់ត្រូមកឡាឡាដូសុលមីឡាសុលមីរេដូឡាឡាឡាដូសុលមីឡាសុលមីរេដូឡាហើយបដូរទៅខ្លុយវិញកន្លែងហ្នឹងណាបដូរទៅខ្លុយវិញអញ្ចឹងដូមីសុលឡាសុលមីរេដូរេដូឡាមីឡាសុលដូមីរេមីសុលឡាដូតែតើតើនឹងសលេងខ្លុយខ្ញុំរីកមែនបងប្អូនគ្នាកលោះដៃណាកលោះដៃចាខា trill ហ្នឹងបងប្អូនគ្នាលេងប្រភេទ trill ចឹងទៅណាអូខេឧទាហរណ៍ថា sol la do ចាំវាបរោះណា trill យើងលេងជាមួយ note ខាងលើវាណាអូខេអូខេអញ្ចឹងវានឹងសលេងបរោះចេញមកឲ្យយើងហើយអញ្ចឹងតើតើនឹងចម្រៀងយើងចេញពីកន្លែងនេះខ្លែមទី1ចេញពីនេះរហូតដល់កន្លែងនេះដល់ទី2លេងនៅគ្នាដដែលនេះខុសតែកតុយទី2នៅអ៊ីក្រោមណាកតុយទី1នៅលើកន្លែងលេខ1បន្តយើងចេញពីនេះរហូតមកដល់កន្លែងនេះហើយលេខ3ពីកន្លែងនេះរហូតដល់កន្លែងនេះបានយើងចាប់ដើមលេងភ្លេងកដាលហើយមានសញ្ញានេះអានេះគេហៅសញ្ញាយោងណាបងប្អូនសញ្ញាយោងនេះគឺបងប្អូនដល់កន្លែងនេះត្រូវឡើងមកយោងនៅខាងលើលេងបន្តឡើងវិញទី3ឡើងវិញដល់កន្ទុយទី3មានកូដាណាកូដានេះមានន័យថាបងប្អូនគ្នារំលងអានេះទាំងអស់នេះចោលចូលមកកូដាទី2នៅខាងចុងនេះអាហ្នឹងយើងសរុបលេងភ្លេងចប់ឥឡូវខ្ញុំបង្ហាញបងប្អូនគ្នាពីអាំងត្រូយើងចេញពីសូឡាដូឡាសូលមីឡាសូឡាដូឡាសូលមីឡាបដូរសលេងឡាឡាដូសូលមីឡាសូលមីរេដូឡាឡាឡាដូសូលមីឡាសូលមីរេដូឡាបដូរសលេងទៅខ្លុយវិញដូមីសូលឡាសូលមីរេដូរេដូឡាមីឡាសូលមីរេមីសូលឡាដូអូខេឥឡូវខ្ញុំលេងអាំងត្រូសិនយើងចូលច្រៀង Snow ខ្លុយល្វើយខ្លុយអើយសំដំទីយីដូចខ្លុយស៊ូគីចិនដាប្រានអូនភ្លៀងភ្លេចពីរូម្លែថ្លៃខ្លុយព្រះអភ័យឬក៏មើលពេជ្រ
tám chẳng sông lên đôi đách sông công kinh bong hành cá già ok chắc khói miên cái này thì muối cái này nè làm á chẳng cái này cứ số khói với khói ơi sầm đâm tì gì với làm muối chẳng đồ re mi sol la đôi khói su kia chân đá pran ôn pleng plek mi làm muối đá đô la sol mi sol la hai đừng cái tôi bao bìa bong hành cái giá đồ re mi la sol đó cái tôi tí pi cái này cái om cho mui cái chỉ riêng thế nhắm tất thằng tới chi va phải pi sa nàng sợi hai cái miếng climb của tôi tí pi cái này nè solare à lắc trong lên tí pi ai bằng bộ được đập khơi bong nẹt cỏ khơi bong nẹt cỏ ông võ lùng lồm đi trời đôi tam thắt lấy sân đom prey phnom con quân na ô xuân ơi xuân nôn miệng căng rana nhắm tắc thọ tới chi va phải pi sa na srei từng hồn em ngánh ta tranh tức môn bồ rong lại thế ăn miên thế nhưng tao là hồn vì cha pi ruộng ôi ôn sron nong à lấy ôn nhầm tới bơ ơi công pruy công thầy khói bong bom pé cho nay lại ơi lại ba nó na ha chẳng tôi bần tố cứ đổ re mi la sol lấy triệu bạc cỏ guitar ná ba nó na ha hai tỷ bảy ná tỷ bảy climb đôi khi chừng mùi nắng tỷ pi tê lên đài tê hai bật plane trong prop plane tầm đó ná plane những chân triệu bạc cỏ trâu chẳng cái này cứ la do sol la do sol mi la sol mi do la do sol mi la sol mi do la anh ấyยังai trâu rồi đá các bạn khơi các bạn này do mi sol la sol mi re la sol mi sol la do lắc trong lên ảo ấy chạy rô mối dương tàu bần tổ ná ok tàu bần tố thì bay làng vinh hãy dương chọc được lấy bây cái chương trình bần tố thì bay làng vinh hãy dương tàu chọc cô đà chọc nữa cứ trong ăn vào bà thế trong môn ná các bài nẹng một nẹm ngồi pí bấy dương chọc đàm đô la sol đô pi 7 mi sol đô la pi 7 mi sol la sol búa fa mi ở đây trong này rồi nhom mô na các bài nẹng trong bọn ấy chọc tập bản năng tại mà đó là sản phẩm bóng bóng thực niên để mình dùng ngó ai chặt sụ bàn rất có bóng bóng thực niên ai tìm tuất lươn nót bằng tham tiệp phong đài